Hello. Nagrigaten biyag ko tiyag may sa kan kanayon laeng asiliwaken ka Alangaro den biyag ko di nakadbaybayan kanalpas kun nga inkari ati kan lipatan maasi ka biyag ko ket ipanagnak inulilan tuy puso tagi mura ni ayat init bulan jay nga to isudat saksita ay weno biyag ko din nakadikawa na minsan pa'y biyag ko anairedepa nagparang nagdagos taladawam kanya ibukbuk mo nga rodet pidiro ni ayat tananamek na minsan pa'y pisamit ni ayat maasi ka biyag ko ket ipanagnak inulilam tuy puso tagim mura ni ayat init bulan jay nga to isudat saksita ay wendo biyag ko din nakadikawa na minsan pa'y biyag ko anairedepa nagparang adagos taladawam kanya ibukbuk mo nga rodet tidiro ni ayat tanang namek na minsan pa'y samit ni ayat. Thank you, Adeng.